Мяч в воротах Ақтөбе забил игрок под номером 45 по Омар Джоб. Ақтөбе қақпасына гол соққан мяч в ворота Ақтөбе забил игрок под номером 9 Тамаз Макацария. Ворота Жеңіс забил Роман Изота.
Ақтөбе команда ворота Ақтөбе. Забил игрок под номером 11 Мирас Амантаев. Игрок под номером 87 Жаслан Каиркенов. Просто не хотел засейвить. Ақтөбе командасының қақпасына гол соққан мяч ворота Ақтөбе. Забил игрок под номером 11 Мирас Амантаев.